Dobro jutro. Evo ja i Rija čekamo 5 sati da uzmemo lopatu da idemo da me čupamo iz snega. Snežna idila. Kako ćemo riješiti, Rija, ovaj problem? Riješit ćemo lopatanje, misli za ovaj. Udete zatvoru, udete Hitler, ležu i prvu knjig napisu Majke. Zajebao se. Eto. Po tom sam poznat. Znači možeš zaglaviti u zatvor da nešto napravi. Dobro jutro, evo me sa mojim drugarom Rijom. Došli smo na pumpu da posudimo lopatu, da idemo da probamo da ne otkopamo, a bit će gusto. Znači, zapadalo je kao nikad. A najgore je što su oni sad čistili ulice i zatrpali mi kamion, tako da sad će biti lopatanje. Pojao sam nama i rukavce. Imam i ja u kamionu, evo ga, lopata je stigla. Aj, evo. Sve ti jebi. Nemoj im dolaz do avgusta. Nemoj da si ušao u Lasberg do avgusta, jebi. Kuta iz ovni, jebi. Jebi ga. Kud si mi rekao lokaciju? Pa nisu ovuda prošle gleda. Ili bar nisu puno nabacali. Možda i bolje što nisu. Inače bi me zatrpali, ne znam, sad vidit ćemo kako će proći, koliko sati. Sati ti je. Da, pa taman ja mislim da je tu negdje još par minuta, ja ću moći da krenem. Moći da krenem, gdje ćeš ti stati sad? Ovdje za tebe. Pa ti možeš izaći. Ti možeš uz masnu banderu. Nije strašno, sad ćemo to malo razgrnuti tamo. Aj, Bož pomozi. Evo ga, izlopatali smo. Sve sada probamo da vidimo da li će te da izaći. Aj, Bož pomozi. Nemoj da tebe udarim nazad, jesi ti daleko je. Nema više i da oću ne mogu. Ajmo. Op, ide. Stani jebo ti svoju majku ludu švapsku. Izađoh. Pa, Fred, ti ćeš za mnom sad dok... Ajde za mnom. Brate, ništa bez tebe i bez lopate. Ajmo da vidimo sad kako će proći. Moj kolega je zaglavio u kružnom toku, brale. Vidi ovo. Da li se pokvario ili je uhvatio leda. Ali nemam sedmi, on stavlja lance, čovjek. Jao, majko mi. Da li mene to čeka sad prema Švici? Samo da i ja ovdje ne zaglavim. U kružnom toku, to bi bilo veselo. Ali imamo lopatu. Dok je lopate, ne boj se ništa. Ovu ulicu, brate, još već je 15 do 6, još nisu čistili ništa. Tamo sam trebao na kružnom toku da ide pravo, ali Rija kaže da je velika uzbrdica i da ne bi uspio, vidi ovdje drvo palo, brate. Velika je uzbrdica i ne bi uspio da se dokopam autoputa. Sad me vodi ovamo kroz grad gdje je ravniji je izlaz na autoput, tako da kaže da misli da bi trebalo da uspijem tu. Ali ovo je katastrofa, a meni još, mislim, gume su dobre su ripne sve, ali izgleda plastika teška i
samo kliženje. Au, vrati, baš sam se bio zabrinuo. Mislim, ono, još mene svašta čeka da dole, ko zna kako je u Švici, ali ajde, ovo, nema šanse da bi izašao. Onako, sinoć sam jedva stao, sve je bilo puno, sve ono, sva mjesta na koja se normalno moglo parkirati. A nisam smio da idem dalje jer je toliko padalo i da ne bi, vjerovatno ne bi našao nigdje parking. Tako da idemo da vidimo šta će da se desi. Idemo ovdje lijevo. Jebote. Počeli su kao da čiste jednoga, vidiš, ali on je čisti dvorište. Vjerovatno privatni, znači ono, ispred firme čiste, ali ulice ko ulice, slabo. Drug kaže da najavljuju da će padati cijeli dan i da je dole gdje ja idem još gore, tako da jebi ga. Ovi čiste kao izbacuju snijeg na ulicu i sad kad prođe grtelica sve će im vratiti opet. Krenite na istok, a skrenite levo. Posle 500 metara skrenite levo na isključenje. Sreće u nesreći što sam težak ovaj put. Uglavnom lagano vozim robu za Švicu, ali ovaj put je rigips, neki rigips table, tako da je teško poprilično i onda da sam lagan nema šanse po ovom, sa ovim gumama, po ovom snijegu da bi vozio teško. Kažem, gume na oko djeluju dobro, ali se ne ponašaju dobro na snijegu, definitivno, znači plastika teško. Michelin, što bi rekli. Evo ovdje je čišćeno. Sad ćemo da vidimo kakav je autoput. I dole me čeka, nekih, ne znam, nije 60-70 km ovih lokalnih puteva, ali mislim da ono već, ja ću dole biti, već će biti 7. Valjda će da očiste do tada. Uglavnom, za sad dobro je prošlo. I evo ga, izlazim na autoput. Sad ćemo da vidimo. Naravno, ovi idu čiste, nema obilaženja, ali dobro. Bolje da stignem i kasnije, ali da stignem. Očišćeno je ono, mislim, aj bljuzgavica ono, ali idu ispred čiste i ono, vozim iza njih 40 na sat, pa ono. Uglavnom, ma ono mi je bilo baš da li ću uspjeti. Pa vam da skrenuo gore, onaj izlaz gore, ne znam kako se pobio gore. Pa to, vidio si da je i onaj zaglavio s kamionom u kružnom toku, a ovo je super. Izašao sam lijep. Bolje što smo da ovdje. Nema, vrate, ništa bez lopate. Ma ništa, brate, lopata izašla iz glave, evo da ovdje što nešto driftovo u Švajderu s BMW-om nekim. Kakav konj kup, te jebu u pičku. Ide poprijeku, ide cestom krug, te jebu. A de, ljudi. Oši, ništa, ajde, odo i ja spavat. Ništa, odmaraj, hvala puno na svemu, pa čujemo se. Nema šta, hvala. Ajde, Ajde. ćao. Ajde. Eto ga, drug iz noćne, pokupio me u 4, otišli popili kafu, kad je meni istekla pauza u 5:30, izlopatali malo i sad dalje. Imam do dole još 257 km ovim tempom, sutra ću stići. Ali dobro, bitno je da se stigne.